Om Swastiastu. Ingi dedane miwah semeton sadadahat wangi yang titiang. Lugrayang titiang nyoman swija, dosen Universitas PGRI Mahadeva Indonesia. Ngaturang ucapan dirgahayu nyangre rainan suci Siwaratri. Idedane sanu subagya, Siwaratri mawibit saking basa Sanskerta. Keruna siwa metegas baik hati, membahagiakan, memaafkan, miwah memberi harapan. Raris keruna ratri metegas peteng, malam, gelap. Anda punika siwa ratri metegas malam siwa. Lima kang raris maliakidik metegas malam pemujaan siwa. Nah, pimawinan kebos malam pemujaan siwa. Duaning dok tileming dok perawani tilem sasih kepitu, pengelong ping 14 sasih kepitu. Kebos wengi sana pini dedet, malam yang paling gelap selami awarse. Raris do punika kocap ide betara siwa ngelarang tapa yoga semadi ngertiang jagate sami. Anto punika ide dane ngiring sareng sami, sarengin iringang peyogan ide betara siwa antuk sapunapi. Asiki mono brata. Mono brata tegasipun memegang momono nenten mo suara duaning napi, duaning iraga mulat sarida ngulengang pikayunan, ngaturang semah bakti majang ring ide sesunan maka sami pemekas ring ide batara siwa. Ares ane keping kali sesampun mono berada upawasa. Yening wantah meresidayang mau puasa rahina. Lantur ares ane keping 3 wengin nyane jagre. Sering jagre puniki keartian megadang. Saking wengi punika ngantos kesemengan. Nah, beciknya nih megadangnya punika mangde kedulurin antuk ngawentenang rembug sastra, ngurik sastra, ngerereh daging ajahan agama Hindu. Ajahan tata kramo etika moral kebos tuntunan karakter sane wenten ring sastra Bali, sastra agama Hindu. Punika kesuksman jagre, duaning jagre mo pitegas eling melek. Dadosnya ne wengi punika sinambi ngwacen sastra iraga ngeling-ngelingang ngeraga. Napike selami warsa sane lintang sampun mepekadi becik. Nah pikiring sane lintang punika iraga kan akeh mepekadi kaon. Sekadi satuani lubdake. Do ilubdake kepetangan ring alas ripit. Duaning yeningipun mulih sampun wengi dan boleh beburonan. Yeningipun mulih nenten muat beburonan. Pocol pedaleme somah miwah pianakipun ni mawinanipun nginep ring alas ripit wenten telaga dalem dari sering sisinnya ni wenten taru bilo sane ageng mecanggah bedur drike ilubdake nginep munggahipun ring tarune yeningipun beten jejeh jagi kesarap antuk beburonan sane galak binatang buas dari sipun munggah selami bedur duaning yeningipun kantos kiap ipun pacang ulung ring toyan telagane sane ageng punika dalem punika ring punyan taru ring taru biluane ipun ngepik-ngepik daun bila. Nah ngepik-ngepik puniki kenia sayang ngulik-ngulik sastra. Nenten sewates megadang jagerane punika mangde kedagingin megadang antuk mau sang melik bagang daging sastra haji. Idane sadedah haduang yang titian Meiketan dari sering kewentenan malam yang paling gelap
Petang sane pini dedat nemonin perwani tilem sasih kepitu ring ajahan ini wenten ajahan Sabtu timira petang pitu pepitu wakehnya nih pari laksana dudu sane nenten patut kelaksanayang sane keping sikis surupa tegasipun rupa sane luwih sane ganteng bagus genjing sane jegek cantik molek mengayang-ayang. Nah yening merasa ring ragane bagus ganteng utawi jege gayu nenten dados nyumbungan raga pari cede ring anake sane bocokan nenten dados sane keping kalih wenten dana itu dane dana tegasnya nih anake sane menduwi arte brano akeh anake sane sugih harta wibuking harta brana ya diastun dados anak sugih nenten kepatutan nenten becik jagi pari cedo nyacadin anake sane lacur miwah tiwas sebeciknya ne pinaku anak sane sugih harta mangde seneng medano-dano seneng mepunya nulungin para semetone keramane sane nenten meduwi punika sepatutnya nih raris sane keping 4 wenten raris guna utawi sane keping 3 guna punika tegasipun anake sane wikan duweg raris wagad drampil wagmi ahli ring widangnya nih ya diastun sampun doa gririh waged pradnyan tetep nenten kepatutan nyapo kadiaku nyomongan raga nenten dados tetep mangdongandap kasor sangkaning meduwi keweruhan punika angin raris mepari laksana nulungin anake sane nenten uning nenten wikan utawi waged sapunika. Raris sane keping 4 punika wenten kulina. Kulina puniki tegas nyane wangsa luwih. Anake sane mijil mas ring genahe sane singgih. Ya diaston dados sang singgih ke bos. Napi malih meweweh dados pejabat tinggi. Tetap nenten dados nyinggihang raga mangdongan nap kasar suwece nyuwicanin. Nggih ngormatin nyinggihang anake sane soran mangde dados becik adut adung anut sang sane wikan sareng sang sane nenten uning anut sang meraga singgih talering sane soran dari sidadane selanturnya wenten Yowana tegasnya anake sane kantun siteng Yowana kantun siteng cager daler kalau sitangnya punika duaning kantun anom nenten dados nyinggihang raga pisan nyacadin anake sane sampun lempi utawi gembe duaning sane sitang punika kebenyang pungkur jagi padah jagi gembo nih selanturnya wenten sura tegasnya minum-minuman keras dados ki semeton idedane utamine para yawana jagi minum-minuman keras kantos mabuk-mabukan kantos mempunyah-punyahan janten nenten becik raris sane keping 7 wenten kesuran tegasipun keberanian dados anak purun anak berani sakewanten tetep medarsana nenten nyinggihang raga ngunggulang raga pinako anak wanen ngapak-ngapak nyapo kadiaku danten nenten dados kadiasa punika idedane sane dahar wangi yang titiang lanturang titiang kidik ini kewentenan sapunapi ceritani lubdake sane sering keiketan ring siwaratri napi mawinan empu tanakung mekarya utawi ngardinin ngarang satwa lubdake mangde iraga sareng sami dangan antuk niru dangan ngresepang daging ajahan agama riantuk janten sareng sami nenten kantos sering ngewacen sido ngewacen sane muaste kitab-kitab suci duwe
Melarapan satwa wira carita punika presida iraga ngambil kesukseman satwane punika maiketan ring tata krama maparjana. Nah upamine puniki ilubdaka napi tegas lubdaka punika. Lubdaka mategas pemburu. Yen ring basa Bali juru boros. Napi sane keborosin antuk ilubdaka. Sane keborosan jantan wantah beburonan. Beburonan punika muasta satu punika pada ring satuam. Ye, satuam utawi satwa. Nah, ring ajahan ini wenten triguna, satuam, rajas, tamas. Satwame puniki ngiring ubar sareng sami, buru sareng sami, borosin sareng sami, mangda presida ngaoneng sane muwasta rajas miwah tamas. Becik yening presida iraga muroni morosin ane muasta budi satuam. Kebaikan sane becik-becik. Ida dane sane dahat uangnya yang titian ngelantur akide rari sinek cerita ni lubdaka. Duane ngilubdaka dok ipun wenten ing alas ripit eling ipun ring dewek. Atuh liu pesan subui dewek. Mekar di tanah rahayu memati-mati buron tanpa dosa pedalam pianak bojoge pianak kidange pianak macan irengane pecerwet ieu ngeling iraga ane ngematian raramani ieu ne. Nah uli jani lakar suud suud nyemak gagaen maboros ben mani mejumu lakar patuh cara keramane lenen kangwang metetanduran mau buh-buhan apang sida nerusang kauripane kentan iki lubdaka ngawit wengi dok ipun nyarengin payogan ida betara siwa ring alas ripit ipun eling ring dewek mewali ipun ring pemargi sana becik kauripan sana patut mawinan rikala ipun padan ngomolehang suwarga luwih doaning ida betara siwa uning ring kewiyaktian manahipun ilubdaka jadi astun sampun suwi mapekadiala pemuput suwi pisanipun nglanturang urip nyane antuk pikayun sane becik bebaosan sane luwih hayu parilaksana taler sane becik. Ida dane sane dahat uang yang titian kadiasa punika titian presida nggodar inde ketatuaning siwaratri mogi-mogi je wenten pikenahipun. Menawita wenten sanenenten manut ring ngarsa titian unas agung pengampura. Inggih puputangan untuk para mesanti. Om Santi 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 Om.